Oke, kita mau spill ibu-ibu ini yang hari ini katanya mau bikin sate babi, pemirsa. Mana kuasa dia sampai tusuk? Siapa? Oh, sementara mau digaragam petusuk. Hari ini kita mau bikin sate babi. Oh, Indo Bang Liu pemirsa. Siap-siap. Oh, halo. Generasi Pasimbong ini pemirsa. Generasi Pasimbong ya. Tidak ada. Oh. Oi. Halo. Halo, jago. Inderi. Baru kayak ini. Ele. Oi. Itu lagi cicok. Udah sangat nah. Rizky. Rizky Pasimbong pemirsa. Oh. Generasi Pasimbong. Soal lama sate kami para. Ele. Soal lama sate kami. Hindi mo jo. Sebentar di kilo lah. Halo guys. Guys, ini loh. Teman-teman sarang tirung. Sa puluh apa berarti tanong tipite? 14 tahun dia umur na. Moto dukong palele. Iya. Sale na balok po na. 14 tahun dia na. Okay na. Iya. Tayo sana tu, Wandi. Pero, Apa? Laksan ni. Tino para mga tirung. Halo guys. Halo. Weh. Melumi antio di gerak gerub. Iya. Atio. Nah, Takalek. Oh iya. Bisa kita pesta lo. Yo, pídate. Ah, Maria. Iyo. Tutorial bikin sate babi. Ala ibu-ibu. 100.000. Pira macam? 100.000. Weh, murah sekali. 200 sekali lagi. Sama nasi sepak Tamay. Tawa aku yung pemirsa. Itu paparon dia. No, melonton loy ako. Apa kabar ni? Aku lagi dulu kerja mau kan tadi. Ako balikan ke mangan manasum ni. Kulang ke pisau mo raw, mandap pisau mo na mo. Perkulitan ni. Tapi ini digoreng terus tuh. Digoreng kerupuk.
Mali Baturan ata. ni Poriel. Poriel, damal libay sa Weh, Makamban. Ano Damal na libay balulang sa tinong ulit? sito. Balulang tino. Barang na. Amrang na eh. Alay, hindi pa. Rudong na. Oh, meron to. Sa iba. Berkesus cara nira itu sate. Melo-melo. Hah? Ate, mga jantung hati. Oh, Jantung hati. Jantung hati. jantung hati. Jantung hati mau dibikin sate. Bukan. Mau dimasak ini. Dimasak sama sayur mayana ini. Nanti sore Oke. makan malam ini guys. Oh, seperti itu. Mantap. Tolong anak kalian baru enak. Oke. Kong gitu terik tegerai kerupuk dah kong. Mantap. Oke. Kita biasa buat kinakon nabi kita ilakkan. Pengira kalian yang matang telan pemirsa. Sini joto na di sate. Ya tu sate jumbo mi karago. Apa? Iya iya, bami, bami. Mulia ale. Iya. Padami kantong plastik. Oh. Dino mula di kasaray dako eh. Pemirsa. Oh. Oh. Bami kita kalau mau jaman sih. Nangkap eh. Menare. Menare. Apa? Bami, bami. Hindi, bawa na eh. Aku kali ke dulu. Presto dulu. Dokter lebih karambay ya. Bami kita. Ke teto lambay. Oh, kami. Si Kiki pong natilabo na pisi. Mapay, mapay. Bueno, siempre que si do siari, asal na naribang. Ikuti man na siya rin. Kasi naribang to. Belum tahu negara kira putu mo, tuhan. Agi, agi makate. Siro, bawa nasa ikulong mo nasa. Di bisa ba mo bawa te, mo siya ni mo jami. Sama bla. Yante. Ini Pilipina. Yo, ya to maliano, dana maliano. Oh, milotong tu mangkok dikumpul itu. Oh, pemirsa. Para dikonsumsi oleh TV, pemirsa, ini bisa jadi makanan nih, makanan lezat. Dikarik kita sama sih deh. Nampalnya tuh. Mami, nah digoreng nak kok, iyo, digoreng kerupuk. Dah digoreng nih. Tae, yang penting dikasih anu. Garing. Iyo.
Sampai di kuarte. Di nasumeman ya dolo, namanya digoreng. Hindi, pugin Eh, kita hindi niya. Bukan na to? Ano to? Ano lang po? Tumbay. Kadai po. Tabong eh. Abuan na ro. Ana di ko to. Maliboy. Wah, nete. Bola ini mana tomate? Tatlangan dari itu nih. Menurut Napasano dari Operator, tuh aja ngerti nak kuira ko. Iya. Digoreng toh? Goreng, alit ya goreng yo. Teh di anu dolo. Di Telepon ko bu, ko lang hindi. Ya telepon ko bu dolo. kurang wa Telepon ko bu. Indonesia. Ulos. Apa satu? Bet sinar televisi John, televisi. Kata lebih Senegal tuh. Dia pulang na dito. Apa? Tutorial bikin sate kan. Indo bang liquid. Bukan Indo. Bisa tadi kalau ketelite na. Mama, di pertama. Mama, ibu-ibu. Dia ada cewek anak anti jami mah kode bukan ibu-ibu. Oh, masih pucuk. Oh seperti itu. Oh. Ranting kering gitu loh. Aduh. Menurut membatang. Mana kelas tiga para? Ini kopi tuh kayak. Emang kamu niru kopi. Pembuatan kepala dusun tuh lanjirkan mararang iya om ini oh pembuatan kepala dusun langsung habis tak tersisa baru kepala dusun di sini
Oh, ade, pambata mi tulong jari kamararang nina. Iya. Oh. Iya ade om. Ade pada ko ano, jampira. Jam 4. Jampira na disondokan. Jam 4. Oh, jam 4. Iya. Dililingin dulu. Mas leleng bisa mendung to. Jam 4 ako na membata kepala. Jadi siapa yang berminat ballo segar? Segera meluncur. Nakonalan suko. Weh, alam ko membata. Buang mo pala eh. Sige, ang bata. Oh, di situ. Lagi nalito lupa sa ating bulang ini yang bisa uli. Datangnya itu tuh ke lomba. Yo. Kalian belum pede sa hotel. Lo kenal dia misalnya, lo kok misalnya tanah itu? Ya. Ya. Kami mandi tuh. Mas Boboy. Ano si Chantilip tulan na. Le. Ngapain? Chantilip tulan liu. Oh iya, apalagi kanda aku ya. Kanda aku yang paling ganteng dari kau tadi ini pemirsa. Oh. Oh, kalau ini, yo ini Nakadulan to. Melihat terau. Iya. Oh, seperti itu. Jok dulan. Jok. Den jok na yo. Oh. Kasi udah gede, setelah di sabulan. Ah, tuh. Bande, talo po na. Biar. Jangan sembarang. Dari Pasimmo, jangan lupa kirim satu tusuk besok. Oke. Besok pi masyang na dikiring. Iya. Besok pi masyang na dikiring. Ada yang minta saat ini mau dikirimkan besok ya? Asli ada mau? Yang oh iya. Anak saya baba sa alo kaya masayo. Sampai yung ampato. Ditusok man nomornya. Jadi pagi gitu 5 anak apa nari oh palabay na kamo ni lari ano Kalau main tumatingkan. Ada juga panggilan sama siyang pinamalan ini. Oh iya. Oke bosku. Besok baru hari H. Ini baru persiapan ini. Besok ibadah jam 12. Tam, yo lay tama. Letem bisa kanya. Ah, nabisa. Nabisa di dapat masaya ng pusa may pagkatanggalan mo dito ba? Tama na eh. Lagi yung sinasabi nila. Tayo, ang mga
Tamale mo membawa ito na dito lo. Ele. Yaman na te. Ini lo balon eh. Lagi di palona iraw. Mana mo ito? Iya, parang kat palona. Kami rarang eh. Nami na lan ni landak kinatala. De puno puno yun ni ira. Oh, kalabay. Kalabay na lo sipo. Bisa ke Palona. Isa din. Pameri ko mo ko punje. Dali. Hanay na kante. Iyo, nak nanakan dito dako bol ni deh. Benito deh. Benito nalamak. Sigurala mo kinde. Benito sa nalamak. Tama gantong po. Lo pala gantong alam mo no. Tata ko tong te. Tamis ko lipa. Gantong po. Ali yon ano. Beda do. Natala mo sa nisan di kanjami tu balaparihan mo. Bang ka. Sino ba? Video ko kon dito. Bami. Di presto dolo. Kaya kira aku teh ke Deni di pak minyak apa goreng sate. Minyak goreng ini aku. Tuh. Tapi di presto dolo na. Kalau mau dito kyan. Kamu kerok kalau mulong eh. Sipi yang 50. Lo kan plus tidak lah. Ana lu ngerlombin na. Dapat dulu nah. Kaisa jam. Kalo mo to si Sabay ni tangkabe ba? O di tural bilong ni. Takilan ni Ray Malia. Tadi beliau nahan jam luna. Ray kita tararang eh. Kalau bayi. Ya ba mo to doon marilin palulan ni Araw. Wah, kenalan kantong alam berapa? Banda ko ini pemirsa ya. Yan na din to mo rin ma. Share ke siapa itu jo? Udi. Udi. Masih dong ke parang. Hati-hati di jalan lah. Odi, tiriko. Ada teram kari ko bang ke din yan ano kilo pa. Lagi berak sih ini pemirsa. Mau bikin mau bawa kulit babi untuk dibikin kerupuk. Tapi tadi ko dari tengah share kira ko tindilan aja me. Halo abang. Abang paling ganteng yang punya baru ini pemirsa. Dari tengah share kira aku melodon tuh direbus dulu di anu dikukus masih lagi ya? Apa itu? Oh belum lah apa?
talingan na. Tayo na netera. Oh, talingan sa lantena. Okay, mantap. Oh. Terus sila magkandolo tayo, Pimirsa.